a pouco deixa a tua mente en paz. Eres das fontes do prohibido, sabes que Deus non mira xa. Colle as leis dos homes listos, rachas magabelas, chita homes listos. Vai saltar dentro do inferno quente, amadica, mama chuchame. Non tenho de vinganzas, custa pecado e os que falan del agardan milagre dos que non agardan. Non me ya, non agardes por ninguén. Baila todo, baixa chulla vermella, devora taga papá, chulla vermella. Acaricia sexo quente do ser que adoras. Amadica, mama chuchame. Mama chuchame. Saúdos luareiros e luareiras de todo o universo, de todo o mundo, de toda España, Galicia e Vilagarcía de Arousa. Claro. Por que isto de Vilagarcía, querida Elga? Bueno, en primeiro lugar, boas noites tamén da miña parte. E o de Vilagarcía especialmente porque os rapaces que nos estiveron acompañando nestes momentos, este grupo, son de Vilagarcía de Arousa. Chámanse Coros e Danzas e ademais de presentarnos o que é o seu último traballo discográfico, cun título moi contundente, Non. Bueno, pois son os creadores do sonido Batea. Sonido Batea, miren vostedes por onde, aí están, Coros e Danzas. Queridos amigos, querida Elga, vostedes saben que cambiamos de tercio, ¿eh?